bontare fanatico del Porto Duro, anche per in sintonia di 94.7 Boss di Bonaire. Avete che dia? Avete c'era son dia di Turcura, son 10 di marzo di anno 2021. Ma su claro conosci un quantità di informazione deportiva pabo, tanto ribattere nel local, club internazionale. Mi pure come sabe come se conversar com ele prática e deporte de drift, mas so claro que tá isso Said Felix e também São Martes, nós sabemos conversando com ele, pela qual trata é tremendo deporte aqui e que por certo com ele abaixo pista para não poder treinar proximamente, mas claro nós temos para também com Aue Paris Saint-Germain contra Barcelona de la Champions, mas claro e também nós temos a equipe de Liverpool, Liverpool também está que mesmo decide Candela também é partida de Liverpool, mas claro contra de Leipzig. E nós temos para também com pelo qual se trata de trabalho na cancha de ATC que continua Borussia Dortmund e FC Porto está passando para quarto final. Surpreendentemente FC Porto está eliminar Juventus fora da Champions, mas claro nós temos quantidade de informação deportiva para que Bosquet Bombay nenhum caminho, mas só tá aqui tem deporte na 94.7. Sinta duro feliz. Passou para haver tanto deporte local e deporte internacional dos tamanho pitim pam pum. Balão. Olvidar com nosso sistema, nós temos diferentes plataformas e agora aqui Deporte 94.7, maneira acostumar para escutar e é 94.7, pero também é televisado no momento aqui, que mande se botar um canal de telefone começa a buscar para 70 para arriba, botar em ele, já é televisado também Deporte 94.7. Bom, nós estamos conversando com o Said Felix, é de protagonista, né? Na organização pela qual trata é parte de drift e não está pendente para na plataforma que não acaba de trabalhar com o DJ para assim não para praticar deporte. Boa tarde, bom ministro que nós Said. Danke, caballero. Em nome de você agrupação, ou parte de você grupo, conhece bem? Se chama Always Broke Crew. Always Broke Crew, esse é o nome. Correto. Ok, foi que ano você tem na organização aqui, acaba? Nós fomos 2017 ativo em deporte com nossa organização. Que menos você praticamente 4 anos acaba? Correto. De existência acaba? Sim. Yeah. E quanto vai indo até ainda? Hobby bom, danke Deus, já tem certo coisa que stop nós, mas é problema de Covid, que é problema mundial. Pero já no de modo dia assim, nós sinta guarda que tu teóricos não volpe cana antes. Ok. Quanto pessoas mais ou menos formam parte da organização de você e quanto jovens também para praticar deporte de drift? Activamente nós somos grupo de quase 5 pessoas, entre tour tá quase 100 ativo em deporte. Ok. Ora, o de drift, quizás o ene não está seguindo deporte de seca de parte de motor. Já, explica-nos mais ou menos o que é drift. Drift está consiste de certa técnica, não? Sim. Bambisa tem certo point que nós chamamos peão. Anto dor de peão não tem uma estrutura da pista é track. Anto é auto também lora den box não, anto certo point não dinan, botin passa é front mais pegado dinan. Tem certo point não que botin passa é parte de atrás é auto mais pegado com não. Para pouco acumular certo ponto não, anto em base de 6 não está juzgado. O a quanto ponto vai acumular contra a pessoa que vai correr contra DJ. Yeah. Então, basicamente, tá, maneira nossa visa, tá modo de sacar o auto foi controle, pero controlando. Esse é basicamente o que está drift de uma maneira fácil de explicar. Yeah. Pode drift com auto só ou pode drift com motorcycle? Me por drift com auto, anto a aqui junto com Geraldson Martins, anto o grupo que nós join atualmente, não está ensinando-me com Bromer. Ok. Está processo, pero não está em hueca também. Yeah, qual que está mais fácil agora aqui? Mas é bom, está ensinando com motorcycle, pero como está mais fácil? Você dor com a mitad de auto, me está sentindo que está mais fácil com o auto. Okay. Dor com a uno, me está ensinando com Bromer, para mim está hobby móvel, pero é outro não que chega até esse auto, ando com nada drift Bromer, nada avisar-me que está mais fácil com Bromer.
Ya. No se llega a una conclusión que Tour 2 está difícil, está allí extremo, tengo tren. Ok. Você vai a focar para participar algum viaje, ¿va? Sí, nos va a ir en pasado para Corso, para nos participar, con auto de otro género en Nana, con una llega a nos. Anto de lo que más nos ha participado, ayudan con cierto parts, con nos in abonero, anto no tiene nana, con cierta modificación, pasó aparte de driver, nos está atrás arriba auto también, anto nos ha modificado cierto parts de auto. Entonces, nos ha colaborado más tanto en la parte mecánica como driver mes. Ja. Auto que você drift com que tem diferença de auto que está correndo al mar e vai cair, vai para ir para bom, que mendi com esse está em cada outro. La diferencia está hopi grande. Para comenzar, auto normal, maneja también fue factory. Bueno, pues vais a ubicar con él, vais a también ribe pista con los veis con él. Para así lo que nos está haciendo, bueno, por. Pasó el auto te va a salir fuera de control, entonces en vez de virar algo lógico, te va a virar algo peligroso. Entonces, no te pasó con auto cerrando ronchi, ando botando fiber, ando bambisa arrancando para adelante y te drift. No, no está así, pasó auto de drift, tiene su regla, tiene su modificación, Sí. que no cualquier auto tiene, entonces está una diferencia muy grande. Lo que vota así con auto de drift, bueno, puede hacerlo con auto normal. Ok. Auto de drift para poder ser está costoso? Hobby costoso más, hobby. Pero está hobby más barato con auto de drag, ese ahí sí. Ok. E o motor de enche está com normal? Ou auto de drag de motor não especial de enche? En principio, vos no me sé un motor con hobby fuerza. Vos me sé tiene suficiente angle kit, que da para auto lo más. Vos me sé tiene un differential de las, anto vos me sé tiene un buen espacio para vos train. A mí siempre te aconseja comienza con lo básico primero. Paso si vos no por controlar un auto, que no tiene suficiente fuerza, que un auto que vos tiene lo necesario, anto vos no por controlar ese, vos no te vas a controlar un auto que tiene más fuerza. Vos me se comienza fuerte chiquito, anto brinca que sei, anto ahora vos sentís que vos estás dominado en el área y vos vais a algo más grande. Ja. Na wanneer nós temos driver dan que bisa que não para competir, que parte que não vai, andamento que tem não tá dominar e deporte aqui so lo que tem que dominar que mendi su parte de pone viver. Sowieso, Bonaire tiene hobby potencial mes, anto mi tapapia de experiencia, que no tan noso. Tiene hobby más driver nang iPhone, pero dor ku nang cansa de brincar para nos hanya un spot, anto nang cansa ku tu situación ku tin tanto problema ku police, ku na no ta hanya espacio o atención necesario e ori nang hobon rabia bai foi Bonaire, para por lograr aquí. Anto otro no hobon a concentrar iba un otro cosa, sea nang cas, nang otro proyecto, nang sea bike, o bailaman, windsurf, o so, nang hobon leo mai deporte. Pero tiene hobby potencial mes que si no se logra lo que no se ve con él, para pueblo de Monero, me tiene seguro con un back. Ok. Entre isso não, Aruba Bonaire Corso. Aruba estamos en ainda. Sí, no se va a ir también. Sí. Malo Margo? Sí. Ya, ¿cómo va? Hobby bon, pero Aruba sí nunca nos han subido terreno de pista. Actualmente, pero den pasado si un grupo de nos logra subir pista de Palomarga con Bromer, no con auto. Pero con auto no son a logré ainda, pero tour portan anta abrir, sí, entonces para día que tiene evenimento, con lazo no se tiene oportunidad, pero danki na COVID, vamos a danki, no son a logré. Ya, pero você tiene un vista si le va en Cutasi, deporte en Aruba. Sí, danki na tour persona que está ayudándonos, nos logra que nos hacer a conocer cultura gente de Aruba, que está en el deporte actualmente. Entonces, es cosa que da algo increíble, tal vez me avisa gente en el drift, una familia, nanta sopornos más que es una local mes. Nanta sopornos más gente en el afo que gente local mes. Entonces, cosa algo increíble para nosotros. Que no se quiere que gente en bambisa que nanta grande en el deporte que está así también resulta que a walking nanta nos mío amigo en el deporte. Ya. Entonces nanta support no su turcutin.
Ja. Maar bij competitie, het erbij gewoon, kan men niet per competentie, of het erbij per un fondo, kan men wat aan zijn pagar, of wat een trofeo, of wat een placa di merito, kan men dat ook, op dat moment, als je koos, kan men die grandi, kon je erbij. Ahora botan una invitación para vaya foba vai participar en cualquier competencia de drift, sea en Aruba o en Corsou. Depende de en cuál categoría porque da, su hizo bota gana cierto premio, ¿no? Timbia tin premio económico, timbia tin premio material, ¿no? So. Pero con Cuba el mayor premio está experiencia que bota iba, anto es amigo en que bota gana en el deporte. Ja. Ese está para mí el premio más valioso que tiene. Ok. Maar mira, com dado momento você hace o esfuerzo também, ya, para llegar a pista. Pista, pero ainda nada concreto. Dado momento da tinha eleição, 2 anos passar, coisa bem dilante, mente lugar, onde pista por bini, pero después a eleição passa, tu ainda dúvida, arriba você. Correcto. Tallamer cuba vaya así, pero lamentablemente nos mes nos puedo así nada más. Nan a exigirnos tour protocolo, nan a exigirnos tour sorto de documento, nan a exigirnos 31 persona experto en área for diafo. No sé si tú eres ahí, tin tanto cosas que uno no puede imaginar, que no sé así para nos por lograr esa aquí, que nan a pedirnos cosas que no se está hasta lógicas, pero ya no se va a ir tras de rules, ¿no? Pero no se logra nada. Entonces, ahora no se contactan para encontrar con cosas para ir, con cosas acá, nada, no se da ni un contesta. Nou, per concept mesmo, que você pensa que ele aqui off, é só não tem uma decisão, tá tendo atrás tantas que você anda chegando a pista para ir. Mas a mim não sei aqui como mais para pensar tocante de tema aí, tá pensando mesmo não só optar para ler mais pedimento, ando nós vamos com maneira para nós lograr as coisas na riba nós mesmos, ando sem me ser ajudança de não. Pues en lo que nos está pidiendo, Machado, nos está pidiendo donarnos spot, donarnos el terreno. Entonces nos mensajeándole para nos lograr eso aquí. Dame sí, pero es en, vos han tenido para traer ahí. No se tiene actualmente, pero hasta no está logrando nuestras propias pistas de drift. ¿De dónde se ha salido? Fue nuestra voz, fue nuestra saco. La unión me se tiene, entonces vos te logras tu cosa. Ese actualmente no tiene. Pero Waconos es un dinosito vayendo. Yeah. Entonces, imagina vos votar un cosa de pueblo. Está joven más gente por aportar placa que nos por lograr ese aquí. Eso hizo. Mientras tanto, ahora voy a correr el camino de Sorobón, vaya bau. Si es un de mei, vou mira parte de caia de Sorobón, está preto. Significa que nanan satin diretamente de carreira, satin diretamente quizás. Ya, pero a trove un dado momento, onde tem passe e cartira a carreira, para sobra, se não tinha pista para tirar a carreira, significa que deriva caia, mas isso é. Correcto. A nos como grupo no está totalmente de acuerdo con ese. Nos ha hobby bon con ese está un peligro. Algo sucede más que 1 o 2 personas también involucradas en un accidente. Pero está un gana que uno sin de practicar el deporte aquí, anto timbia bota manera será no pensar iba dificultad o accidente por pasar, pasó con que va no salió. Entonces, si vos no buscas un espacio safe para nos practicar los deportes, lamentablemente cosas vayan así aquí. A nos como grupo nos jala atrás, entonces nos jala capturas en pasado, para nos por focus riba algo un tique más profesional. Pero tiene otro gente con otra parte de nuestro grupo que necesita seguir vaya, entonces ese no se puede hacer nada para nada. Yeah. Está arriba nada más. Grupo de una manera está unido? Sí. Mi por visa cusi. Ando lazo día aquí con nos trabajando arriba nos proyectos de Bachabedón para nos por nos propio track de tren. Nos mira que hopi gente que está batalla en el deporte, ando con un leo más el deporte, acercarnos, pondrnos con el que está en cada otro, que vos a mecer, cuánto placa vos a mecer, cuánto a mi tengo poner. Entonces, for the punto A divisa, vos por Baku, sí, tengo una unión. Ando cada día más personas está unidas. Ok. A plataforma vou usar baixa para parte de drift. Com essa que queda, depois que eu acabei baixar betão. Ela queda hobby bon, ela ganha 2-3 tests, desde ela passa test, ela queda perfecto. Sí. Anto nos está hobby orgulloso de que
a nós que dá grupo chiqui, basicamente, a lograr essa aqui cupa hopi ainda logra a purva, pero não logra. Dus, nossa hopi contento com essa aqui. Então, esta vai virar algo melhor também. Tiki-tiki, nós mejorando. Último aí, nós temos amigo de nós dentro do programa. Nós podemos contar com esse sítio, pero a vista não aceita. Da vista onde o sítio está, etc. Pero nós sabemos na Boneiro, mas ainda não sabe onde o sítio está. Sí, esse aí não soporta para solo com ele. Tu gente está aí, sabe? Correto. Sí, lo que sí nos individualiza, me ha explicado en comienzamiento, no da algo para tu pueblo, lamentablemente, para público. Nos, door de COVID, tanto otro protocolo en visa de safety, no se puede hacer da público, para socorrer algo privado, tanto da un terreno propio de nos mes, tanto nos mes está poniendo placa de nos ocupa esa aquí, tanto nos está una fundación cultura tinture documento nada más para ir a una fundación legal. Entonces nos tiene aquí como está nos terreno, entonces de nos terreno nos vaya un planche para nos por practicar nos deporte. Entonces de en futuro nos lo va así, con nos por así es aquí que natura caminan con mesecana para nos lograr unos documentos que enter pueblo por disfrutar de esa aquí. Sí, nos está un piedra de trompiezo de camino. Ok. Bom, para nós basta informação sair e nós claro nós atrás espaço agora aqui para legislação martes para nós conversar com ele mais claro. Yeah? Seguro. Danke. Bom, danke não. Ok, bom. Então, Said Félix, que nos uma explicação ampla para o qual trata o deporte de drift, mas claro, para maton, coisa aí dá. Boa tarde. Boa tarde, na também wati boa televidente, né? Ok. Deporte de drift, quanto tempo você tem deporte que acaba? Me tenho feito 18 anos, ativo dentro do deporte. Sim. Quando você tem hora aí? Agora que eu tenho 25. 25, que vai ter 7 anos acaba dentro. Sim. Ok. E com que paixão para drift? Algo que com vai vir dentro da espantar, o auto da lora, a motocicleta da lora, uma da sali. E aí isso sei, eu assim, eu da bota, assim que me tinha de espantar. Pero de mim assim ainda gosta também. Olha. Sim, comigo é paixão. Sim, a mim foi chiquito, me tava da gostar, a mim tá de broma mas tanto. Ok. Sim, a mim foi chiquito, me tava da gostar e pega de broma que sei não, então já agora me vira grande, minha sigue dentro de assim, não. Yeah. É broma que eu bati, é broma que eu também digo largo para trás assim aqui. Eu will ter que um pouco mais leu assim. Sim, nossa assim é largo para não fazer o que nós quer assim. Yeah. Como vai? Conta-nos algo de experiência de deporte aqui. Nossa vai hoje, minha experiência tá com sempre nossa busca toda maneira para nós um lugar para nós assim, o que nós quer assim, para sempre que tem coisas para vai fora, nós não tá de treino, então quando nós chega aí nós tem vai treinar aí então ainda agora se tem uma competência não ganha nós, passou que nós não tem lugar para nós treinar. Correto. Então a minha bem na acordo com outro amigo de mim que saí também, então nossa puta cabeça junto, ela vem dor que nós estava tem vai Aruba, então não tem como auto, então nós estava como broma, então nós pensa agora para nós join junto, então minha senhora tem kunuku, kunuka para, dia que surumang, kunuku tá para, eu ainda assim nada com ele, então minha apunta não que não quer join com nós, então para nós assim algo assim, porque nós cheguei por batur maneira na Sorobong na bisano ko no nossa por também na Lagoon também vai basta bom polícia na bine bia diferente bia para nós pero después na bisano ko si nos puntra pero a mim sempre me nota se ko se men pa louco me puntra tu rebiciana mas não bisa ko ting holeit overlast na Sorobong na bisa gente tá para canto é perigoso que sei não pero na Lagoon não tem hopi tráfico que sei, então me aponta tudo ainda não avisa que panang e banana não tem problema, nós começa a treinar bom, depois me não saquem, havia grupito a dar para um outro, então eu para me tem que hinca sem den mico e carreira, então para polícia vir para não quitar meu, nós stop eu então
Eu era nossa busca para nós atrás, estúpido nós atrás, e não, eu era para nós, assim o que nós quer assim, não. Ok. Quando está com o maior na mesa, na coração da chiquita, coração da grande na mesa, me está correndo para essa coisa. Não, nada que me passou. Ora que nós acabamos com esse aí, minha tata também ajuda nós, minha mama também bem uma com nós tá, ora que nós vai teste e pista que nós atrai, não estava até na presente. Ok. Pista que você está entrando das placas, tá coisa assim? Já, com essa que vai? Já, ela vai nós como grupo. A botar sem junto, então nós mesmos, nós cozinhamos, mestera puntra juende para ajudar nós com nada de sem com esse aí não. Então agora que nós atrair, já o até vista tem programa com não estava também, nós estava também com pista de drift, pero minha bine orei para me vista com e pista não tá, mas nem tu rende querer com nanga chega subir anto assim lo que com nanga assim coisa louco. Então vai assim, nós temos regras não, que nós quer para não ter na dia, que já hora que o Covid passa, anto que não tam por bini, para não tam por praticar passou, não tá não só por vai Corsol ou vai Aruba, tem mais sendo que também portata cai den, esse não que tem que vai Corsol ou Aruba, então não tem lugar para não treinar. Então, ya, no que bisa nang kun nang por bini, si, nang, pero tin cierto regla nang kun nang loti vai ter nang che, pa nang por bin train, pa nang tame por bai junto com nós, se nang tem que bai a fo. Ok. Contar com boa experiência, depois com hora para bai a fo, contar com ele, boa experiência, a fo, seja na Corsol na Aruba. Ya, mas eu bai na Corsol, pero tem ainda participar, me não participar dia ainda. Mas é chance para me bai, pero ora como estava trabalhando, minha motorcycle lá danha, então já me bai com ajuda, que sei não, pero participar ainda, me não participar dia a fo. Ja, contar com o nível, o level, comparar, se botar me mira, outra não conta de drift, mas o bom isso te me chega, me tá me depois da bra. Sí, ya, me puede llegar a botar Brasil, pero lo que está pasando está cool, lo que me mira ahí banana, nós aqui banana, nós mais den arranca, quem arranca tem mais vai mais bom, pero agora mais vai a fome mira que é wega de ronchi, tá esse aí tá é wega walk, que man corre atrás de outro, é wega broma está ele mesmo corre atrás de outro, waku é um que põe pia bom, tem esse realmente ronchi aí, eu é uma ganaba passou com não tem mais que põe pia bom, tenho que dar corre isso atrás, tem hora que põe pia bom, hora que põe pia bom aí aba esunga pone pia boa a pere ori então nós nota de trem para esse então nós não tínhamos lugar para nós esse PC nós atrai pida stupi já para nós por treino esse passou arranca baia boa e a pagamento a fácil já o wegi ranch de som sim o wegi ranch o que de som com nossa foca sirvadia wegi ok a parte que o hábito dominar é parte de motorcycle que mais tamboneiro de bisa também tem talento, também é para paraban de mim, é também pouco mim. Mas já tem comparar não. Já tem basta número que há de nos grupo. Nunca mencionava bom lubida nenhum. Sim, mas esse quando bom lubida né também portar em rabiamento com o PC, não saca para aqui na turta. Já. É preferível me não pisa para não rabiamento. Como fita agora aqui, como vai bem, estas pone op in deporte un hold que men di para praticar deporte pero mientras tanto pasan pista pasan por trem e mira para vai onda depois com Covid len que men di onda e mira para vai que parte Corsol Aruba visa Puerto Rico do Marão que men di passou tá o caminho tá drive de deporte de drift também. Já, conosco por vai leu com ele não vai leu, pero nós temos uma oportunidade na para vai Aruba acaba, esse é agora cancelar, agora que já tá de guarda numa guarda aqui oportunidade a trocar nós lá para vai se a Corsol Aruba off, já caminha conosco, não evitar nós para nós vai, nós sabemos para vai. Ok, tá Colombiada tem show, fez essa de um estadião aqui na, já, Boneiras Coralto. Que essa doblar. Sim, well. Doblar, subir, me ganhar, não conhecer Boneiro, que está aqui de driver, né? Na maneira subir, drive com o coisa, não, essa aqui sim, vida da cachorro. Ele põe muito bravo.
Well, muy pronto doblar também o tigre bem pista aí, passou e também a dinanco a forma parte e também tá dia doia nang de terreno com nossa base que riba, Ok. base que também lo do meio aí riba, que man, pena que pendiente com doblar também o tigre bem pista base que. E ora si coisa virou sério. Sim, constante como se vira sério base. Governo, muito mira que já, houve esforço agora assim para toch de pista também para tirar careta. Te awe nada não a concretizar. Eleição que tem 2 anos passar a primitiene não a canawak terreno a que quando é dia ao que tá gol, já te awe 2 anos depois nada. E que tem problema, que tem coisa. Que me diz, se pode tirar de bacaia, se você não terreno para tirar careta toch. Ou que tem estancamento com bom terreno. Mas é compreender. Você anda um pouco não contesta. Não, esse aí me tampouco anda compreendendo. Há várias ocasiões, me chega de entender que já tinha terreno para de Aruaco, esse aí não, pero nunca me não sabe que tem problema, nada que pôr carreta, mas quando teve logo a pôr algo que logo vai ter carreta arriba e caminho de Brincon, que é de Aruaco, pero não cancelei. Esse aí, já, não tem nada mais de lo que pista, mas tem que uma vez pintando mapa, que sei, não tem sem para seguir. Já, eu nós não estava aí, queda para guardar e sei, nós assim, já, nós assim de nós banda, para nós sair algo para nós treinar. Você não está é pista, mané que vem de dreia casina, nós traz algo para nós treinar ribadia. Ok, bom. Bom, nós estamos conversando com pessoas aqui que basta hobby, que não está praticando deporte de drift. E aí, mais claro também, está bom para mirar a própria iniciativa, quando está quedando claro, na mesa terá uma plataforma caminho não para treino, proximamente, e algo de apreciar, mas claro, na roga ou picava, e não pode sentar guarda até hora governo, anche tu ainda visando da governo, para se tu coopero, algo a primiti, pero tem ainda nada mais claro. O MP também tem o MP que está dali auto não lá, o também que está muito muito, também que está drift também, já. Demos um caso, tem hobby não, dama não, demos um grupo também que está drift. Não, ainda não tem dama, pero nós temos 2 damas que nós estamos bezig para nós treinar para também bem. Ok. Bawa que o MP com ela. Ja, é bom sim, é bom. É bom, passou a data, tá bom. Sim. Ja. Ok. Que mais por conta nós tem parte final, nós temos reta final aqui não. Para tu les não atende que você atrás isso, eu vira pouco curioso, pouco nieuwsgierig, que são de pista tá, que são de plataforma tá, vamos ver que dia de treino que como ver que a natureza não vai, só vou baixar e vai o Covid agora aqui, mas é bem mais tranquilo, pero que vou ver isso não tá pendente. Ja, estão pendiente, não queda tranquilo, não lo sabe que onde a pista queda, agora que nós está claro, completamente com ele, passou agora que nós não está completamente claro com ele, nós está tratando duro riba o que está trata é parte de safety, esse aí nós está tratando riba de passou agora que nós saco, agora que nós base com algo positivo, já sempre tem não com lo que quebrava, então se não há essa na onda nossa base com a pista que sei não lo bine não para não pinguar lo que está para tratar é parte de safety, então se esse não tem caso, me tem seguro que não lo para nós não seguir com lo que nossa base com ele. Então tá esse nós que traduz riba esse, então hora que nós tinha esse completamente claro, já nós lo evitar não hora que é coste Covid que sei não passa para já não pode pinguar lo que nós fazendo, então é outro não também que também a de deporte de motorcycle com treinamento de auto que sei não também lopo bem treino rato riba é lo que nós sabemos com ele. Ok. Finalmente, praticamente na final de nossa entrevista, Gunter Serrausa põe, que é nosso sponsor por cierto de programa aqui, que é o Wilka NVL, põe algum portreto ali no Facebook, do que nós saímos, já, com o bairro com o menino Serrausa, com o betão. Sim, já, ele ajuda nós a bom com o betão, passou é primeiro betão com nossa baixa com na mão, com o betão mulão, com esse não,
Então, esse estava roupa duro. Então, eu nossa pensa de acerquei, saída acerquei hora aí para puntre que se ele pode ajudar nós para bem baixa esse aí para nós já domingo já lo que o PN no long assim de bem tra ajuda nós já domingo ando esse bem hora bem ajuda nós estou contento agradecido né já ele ajuda nós também mas nós não tá ele não está trazendo bom que sei não que nós não sabe achar ele ajuda nós com algo palo para nós rei e flor mais fácil que sei não então já ela mostra nós também como para assim então já nós somos agradecidos com ele ela ajuda nós e bano Tremendo. Nós agradecemos imensamente tanto Said Félix como boa pessoa Martes para vir no nosso programa sempre vai nos abrir e coisas positivas mas bem dilante também e bastante positivo bezig e queda assim e que está nós abrir para escutar para você passar informação para o povo de Bonaire também e tal para escutar esse programa que tá bom escutar rond e nós pedimos dia mais siga a parte positiva você um grupo e nos atende conta baiano bom danke na botame para tomar nós demo programa te outro dia bom danke ok esse é o Martes e Said Félix que nós vamos conversar com ele não para de deporte de drift começa a escutar não abaixa na flor não pode praticar então danke na Hunter Serraus e não trabalho para duro você para minha parte na baixa na mão mas claro vou também com corte em nossa beca dentro da secção de deporte nos falta mais uns 5 minutos para nós corta para nós vai para nossa parte de castan comercial e rouben aqui queremos na minha mutão rouben começa a baixar beton na mão Roman a uega a pista a plataforma aí da basta grande para baixar na mão então uega pero é entusiasmo com tantinho é amor com tantinho pelo que é deporte que não está assim não mas me tenho dança Romana Mister, uma dança. Mas, claro, Borussia Dortmund e FC Porto tá passando para a quarta final. A equipa de Borussia Dortmund e FC Porto virá para a equipa para classificar para a quarta final de la Champions. Mas, claro, Borussia Dortmund empatar 2-2 com Sevilla ayer. Pero como não ganha para a 3-2, não avançar para a quarta final. Erling Haaland anotar na 2 ocasiões ayer para alcançar seu gol número 20 da Champions League. Mas claro também para o qual se trata é parte de FC Porto. FC Porto Juventus, de outra vega. A equipe de Juventus que está ganhando de FC Porto com score de 3-2. Pero, tem bom pero, chama de pero. Com 2 gols como visitante, equipe de FC Porto de Portugal, com a gana 2-1 de na vega de ida, para avançar para a quarta final da Champions League. O Juventus está queda eliminar. Para bom, se babai segura momento é parte segura de quem está avançar, quem não está avançar. Turim de para ter Juventus para avançar. Que é número não que o Juventus tem de maneira Cristiano Ronaldo que tu sei não bom tá fora o arco FC Porto tá passa para a quarta final pero surpreendentemente a equipe de FC Porto passa para a quarta final contra todo pronóstico que o Juventus lo passa que mendi tu restan contra um quadro quadra que o Juventus lo passa tu quadra baixa de outro a o FC Porto aí a quarta final de la Champions mas claro e esse que o Norwin Concepción Willem de nosso programa de Trai Notícia onde que nós temos aqui dois exponentes de 10 Dus 2 jaar mee horen. Jan Paternotte, presidente atual da Comissão FIFO. Jan Paranoint? Jan Paternotte. Paternotte, Jorien Buiter, da ex-minister plenipotenciário de Sint Maarten. Ok. Como rivalista de D66, uma expressão interessante da
Nós de Bonaire por aproveitar se a fronte. Com Chile, mas também está interessante. Então, no holandês, lamentavelmente, nós temos. Ok, Todos holandês. não tem problema. Será que se ora Bota dar um rato. Da Vlasa com a Vlasa. Por certo, ieri bota entrevista bastante interessante. Bada Lopi pergunta Scarpi, a Bossman. Sì, Bossman che non ora ma quieto, maneira perché non andava. Poi mi pensava Bossman. E dia também só sabe passar que abre mudei. Sabe, nós também podemos trocar correto. Bom, Jordan, Awe, parte final da nossa edição de deporte, 46 casos Awe. Não, tem 56. Sim. 46 casos. E na final de nossa edição de deporte para AUE, nós temos participado lamentável notícia com de ENE que Tabishi Tahopi é programa de noite. Fundador do programa de noite. Pape bom mês, pape bom mês. 17 anos passados, 30 de maio. 17 anos passados, na mei, 30 de maio, está com nós a começar o programa, então está de motivos atrás. So, 17 de maio estava ponto de história de Antillas, que ainda tinha lançamento, que ainda que o povo de Corsau também, mas em Bonaire também, havia consciente que não também tem direito. Quizás não está de acordo que a maneira que nasce, que aqui um lugar, etc., estava da expressão de hobby de opressão de povo que havia ter tabasta. E também estava mais o povo negruído na Corsau, que estava não para chegar na posição clave da comunidade, você da família, você da primo, você da tio. Então, o Bonaire também ficou, e eigenlijk não está passando de Bonaire de mesma ideia. Que o povo local de Bonaire não tem a oportunidade para desenvolver de maneira nós todos desejados. Do fita onde junto com Elias Bertabella, de Fundo Bruce Young, não apone a revolução na Bonaire. Quizás a revolução política, na Baia presença do Partido Democrático para fez gestão 54 estava dominar o mundo político de fundo Tom Abraham estava de som estava da visa estava de cara de democrata que não e na lanta revolução e o resultado o Partido Democrata abaixo na Bonaire também e a bem ter cambio combinação para cambio UPB lanta etc então do fim para mim nós for dizer sempre não dizer para mim é bubu o saco de família sempre tem bubu chichi do fim para mim estava ter bubu para mim tiro da papa tiro botilho da tata então do fim da bubu o que hora que me tem conselho me dá aí que dúvida marcante, tem opinião scarpe, claro, contraditório, mas entende o opinião contradizer contenido de sua remarca. Obviamente, maneira nós estamos acostumados a dúvida papia, da outra da papia. Sim, para que tu tenha aqui o mensagem que o outra da 13. Lembra de botar para ser o aqui também. Tem bom mensagem para o que é deporte de pan-covid, de pan-covid. Pero obviamente e for, da voz daqui está, daí o lango nem pero se dá para escutar. Não ir para dar estúdio não. Vamos mulher dorme. Pero pouco a pouco, me tá querendo nós ser dona honor. Do fita da final que bisa cambia caia o nome de Hermelijn. Eu acho mesmo. Eu acho Hermelijn de Kiko. Dia sai na Bonaire? Ja. Dus pero da dona toque honor. Dus nós temos programa para Dufi mesmo também. Ok. Também nosso amigo de Dufi, que se chama de programa de deporte, se chama de programa de noite também. Só se ganha paz. Nosso amigo Dufi Martin, já? Albeol, bom ende que sempre vai ter sua opinião, já? Que o Bob bisa que é controversial ou não, mas de noite bisa, onde sempre vai ter seu ponto de vista, mas claro, senhor Dufi Martin. Bom. Nós estamos aí com parte de nosso corte, nós também nos casa comercial, que está assim, é programa possível, mas claro. Albeol. El Tigre Transport
El tigre transport bastante per displeta, cerca el tigre nome certans, se un feliz geração a dia de tur coração, a partir del tigre transport. E carniceria latina também deseava um duche geração, mas essa carne não fresco todo dia, de carniceria latino aí na caia quarantena. New World Supermarket, cerca Long Chun Chang Zeng, e chinês Sing Seng também deseava um duche geração. E mas claro também seguir com turbo comestível lá, porta e ventana de alumínio, tire dan e também câmara na turna New World Supermarket cerca Long Chun Chang Zeng na caminho de Bailagoon. A Carman Auto Supplies também representante aqui na Bonaire de Hyundai, Mitsubishi também Ford. Esse é um duche geração e sempre vai começar. Liberty passa e o modelo 2021 que tem showroom de Ackerman Auto Supplies na Caia Amsterdam com um telefone 717-8667. JC Herrera, que é representante de Amstel, Heineken, Vita Malt, Malta, Amstel Bright, Zulia e também San Pellegrino, Ponche Bonaire, amico mi Ponche Bonaire. Então, desejar bom feliz tarde, mas claro, e também, mas claro, também, sempre vai seguir, sostener e companhia aqui de JC Herrera, que tem anos que na Bonaire. Napa Autoparts, tu peça para tur autos, para plug platina condensa, beira em Pontias, desejar bom duche geração, e não olvidar com Napa Autoparts, tem pabo, Napa bem paqueda, e peça para auto, todo tipo de peça para auto não tem na Napa Auto Parts. Weima Bonaire, com o seu tremendo ferro Valspar, ferro que chega e a pegar. Pode pensar em ferro para casa, para apartamento, para negócio, me está recomendado Weima Bonaire com o seu ferro Valspar. Não olvidar que o ferro não tem quantidade de armamento, não tem power tools também, com o machine board, machine club board, machine grinder, não oferecemos também generator, não tem também good lucky, que está situado em mesmo edifício de Weima, que está abre também todo tipo de abre, não tem também na Weima, não tem cabot, que é baits de momento, não tem também marine paint também para todo tipo de boto, ferro especial para boto, não tem também 5 galões de ferro branco, mais barata que todo outro caminho. Weima Bonaire está oferecendo também é toro bom americano que bota unta, você bota pôr bo pego, você bota pega botelhas, é coisa que pega mais bom mesmo, e tem adhesivo que é tremendo toro bom americano. Tudo isso aqui bota aí na Weima Bonaire. Special Security Services também, companhia de segurança número 1 aqui na Bonaire. Ora, o papel de Special Security Services, o papel de ele não responsável. Ele não que nota vacilar momento para defender o que está dibo. Transporte de placa também, não está assim, com mil amor também, é de Special Security Services. Loteria Spavo Real, que ainda sempre vai para um ganador. É dia aqui, não será, é dia 19 de março. Não pedimos ticket de indulgência e a compreensão para que o encerramento aqui não está a ser na mesa oficina, pero em dado momento, medida não que eu tomar de que abrir e BT team, está pondo que não tem que ser maneira outro negócio. Então, aqui está Loteria Spavo Real. E Pom Sechon Rincon, para botar tranquilo, Pom Sechon Rincon, gasolina, gasóleo, bota gás chiquito, tudo isso aqui não, na Pom Sechon Rincon, mas claro. Não olvidar que o Pom Sechon Rincon está oferecendo requisita para motor, tanto como diesel, como de gasolina. Fábrica de bloco Valentina, bloco para bloco, tur bloco inter bloco, bloco 4, bloco 6, bloco 8, nós sabemos de fábrica de bloco Valentina. Não olvidar arriba é SAM. É SAM de fábrica de bloco Valentina. Se, por exemplo, custa sair $2.500, vou começar a pagar $250. Dentro de 10 pagos, vai ser $250, vai chegar $2.500, então Valentina da sua para tudo custa que vai pagar chegar na bocas, ou caminho, bota traando, construindo. Essa fábrica de bloco Valentina com o SAM. E também nós temos também de Punta Blanco Chicken Farm, para o mais tierno, mais doce do mundo, temos que botar a culpa na Punta Blanco Chicken Farm. Não olvidar como te escolhe na mela casa, com o web na niwinta doce. Para mais claro, se é de Punta Blanco Chicken Farm. E não tem terra para matar também, desejar bom feliz geração, dia de todo coração. Auto Sete Bonaire, com o Honda, Chevy, Suzuki também, Isuzu, Auto Sete Bonaire. Vamos pensar, é cidade auto. E não tem agora que é Honda Civic, auto mancha bonita, mas está guardado para bem tirar carro de prova sem nenhuma obrigação na Auto City Bonaire, representante de Honda, Chevy, Suzuki também, Isuzu. Não olvidar, é Suzuki não, já que está Baleno, é Suzuki Vitara. E
mas claro, é Suzuki Jimmy. Tudo isso aqui de Auto City, Bonaire. E também quitter para tour heavy equipment, botem um loader, um popcat, um excavator, tudo isso aqui de quitter Bonaire. Não é que quitter Bonaire tá vende também porta e ventana alumínio. Não tem também modelo na mancha bonita, mas com a cabellega e não tem tejas também. Não tem uma duas geração, hermano, não tem nenhum caminho que tem tanto modelo de porta e ventana alumínio, maneira quitter aqui na Bonaire pegar com um fan store. E um fan store também tem que será, mas um fan store começa não tem turcos pabo. Que me ora não habe dia 19 back aqui, para vai tranquilo, compra bo deodorante, compra bo pasta de gente, compra bo jeans, compra bo blusa, compra coisa para ter bo autonet, compra bo perfume, bo carteira, cultura sei não um fan store mas claro. Nostreia, já, vostreia por bria ja, na nostreia. Pero não também será dia aqui, Ingrid Kuruta Bissau, um tiki paciente, dia 19, não está on schedule para abrir trobe se turcos sigue maneira bisa que doce mão por volver abrir. Que men nostreia também está pendente para o abrimento. Wilka NV, beton para beton, tur beton da beton, beton não cuida mais remédio hero, tem de Wilka NV. Wilka NV tem bloco, não tem clenco, ayo ladrão, Wilka NV. E também também de Flamingo partiranta, pastul mesa para mesa tem chefe desta eu basta grill, turcos para fiesta, Flamingo partiranta, também será dia aqui, então pedimos um ticket de urgência também, que me diz feliz geração, ora não está abrir back dia 19 se turcos cana, ok, não tem back maneira costume, Flamingo partirantas. E também queria bom para tur comida para besta, cachorro, puxa, cabai, cabrito, carne, vaca, touro, tur não tem comida para dar na cria bom, não olvidar que cabai égua de noite, eu não quero entender com noite, vai comprar comida para na cria bom, e tá vai arabo, uma mira logo assim, claro, cria bom. E também multiposto Shiba NV, de nosso amigo Carol do Macacé, siamo um 12 geração, e não olvidar na máquina de cópia marca Lexmark, Rico e também Toshiba, e não tem plataforma também para trabalhar visita card, flyer, banner, que tudo isso aí, não? Saca cópia de mapa de casa, na copy center, tá tremendo. E mais claro também que o Casa de Música Boneriano também, desejamos feliz tarde, 12 gerações de partida de Casa de Música Boneriano, botei eu tem 6 anos, botei neto tem 6 anos, porque esse neto toca drum, então é recomendável, lá que vai ser grande Casa de Música Boneriano. E também nosso amigo Walter Valverde, de companhia Valgreen, ja, e não tem tejas, não tem top de granito também, e não está assim trabalho estupendo. Não acaba de receber 4 containers de tejas para supply Bonaire. Que men já você, Walter Valverde, irmão, queremos. Se você compra tejas que Walter Valverde, você garantizar que você compra tejas de qualidade. Mas, claro, no telefone 701 0413. E também nós temos de Constante BV, Liceta Saragossa, só para lixo, de Constante BV, e não olvidar também que o lixo tem o veneno que usa mais de água, não? Claro, e não tem veneno que bota spruitas aqui, então mata tur e onkruid não. 780 0015, Constant BV, Liceta Tawardabo. E também mala se não se eten voor die lekkere eten, ja, die lekkere eten, ja. Die lekkere eten van Surinaamse eten, no. Lekker hoor. En malas, douche, hoe gaat het? Alles goed? Het is vrijdag, een nasi en een bami hoor. Ja, met gestoofde kip, ja, en gestoofde geit. Já vierden, já sábado e já domingo. Comida na douche de mala Surinaamse eten. Na Caia Cacique, 782-586. União Minimarca, amanhã me está verwacht, quando mandarim en die Union Minimarket. Mas a fruta me não tem só saca agora aqui não. Giant. Gram de só saca não tá. E não olvidar também que não tem apelsina, não tem mango também. Jesus sei, macoba também não tem. Bora chegar Union Minimarket, que deve ter pique coisa que vai. E na reca não tá bom sortir, não tem pão fresco todo dia e também beleg fresco. E também Happy, situado na caminho de Bailac e Gorko Esselinho. Happy, botar como ducha aqui aqui. Começa na direita, bom, vamos aqui, carne à plancha, pabo, não tem na jambo,
so nantin tambe, vamos sa piscana mochi que bota come te chupa dede nantin tur tipo de bebida, bota sinta tranquilo sa, ja? E nantin covid, no covid by leuve je banso, lac, ambiente lac bota bia bom, tá ducham, mas a duche me bota sinta. Tremendo, me deve saber happy. Seca Igor com Esselin, abrir Jabian, já sabra com Jab domingo. Você dia na que você tá take away thing, você sinta, pero all não tá abrir se, você ia comprar uma comida by dibo, mas claro. Bom, não falta muito. Falta mais 2 minutos para nós tivermos o programa começar. Eta arriba televisão, eta cariciar o ouvido. Vamos ver um ombrello para televisão. Vai com uma bela nova televisão? Para televisão, sim. Claro, vai ter que ter com branco que tem um pouco aqui sim. Não, esse aí tá para subir do brilhante grande. Não, lá queda, vai ter TV, vai ter que ter. A você vai ter. Ela que ter? Você vai ter, a você vai ter chip por loi. Shodan, de parte do nosso trabalho, de primeira tanda, para bater Feliciano Piloto, segunda tanda, Charit. E agora na Chihuela está claro para arrancar sali. Tema yang, com Deus su poder. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. Jackson. Nível de riesgo 5 está na vigor. Encontro privado por maximalmente uma pessoa de pafo de casa. Traga na casa obrigatório se está possível.
Horeca solamente ta abrir para take-out e para cus ng no essencial ta será. Pong lista de tour medida, visita www.boneirocrisis.com, protejabo mes e estang ronddivo. Es aquí tu mensaje de entidad público Boneiro. Gente de 60 anos vai arriba por registrar a para vacunar contra COVID-19. Registrar na www.boneirocrisis.com of 0800 0800. Es aquí tu mensaje de Departamento de Salubridad Público. Mantene Boneiro limpi, mantene nos isca limpi. E poi di sushi chi se li bonti e domina. Esta se su partiva sushi lentil. Amo asivo, solo per tu sushi como team. Moventa o tira de sushi. É boniteza de Boneiro, tá sua limpeza. Cuida medio ambiente e também natureza. Onde que importa se bota grande ou chiqui. Reduzir, reusar e também reciclar. Agora olha se vos tira sushi, vem com sushi. Junto nós tá tem Boneiro limpi, limpi, limpi. Chef of Swipe, digital boss smile. Pago safe está importante. Chef of Swipe, tour montante. Chef of Swipe, digital boss smile. Está fácil, seguro e automático. Hora de pagar por swipe, está safe, está chepe. Caminda, swipe, no tenho de cash, o chepe. Chef of Swipe, digital boss smile. The MCB. Medida media, hasta noite tu caminha, mi radio tá. Voz de Boneiro, pa na largo, a conquistar mi coração. Não tá por nada com Boneiro minha dia, a sostener el radio fiel. Voz de Boneiro, pa grande e chiquito, el radio que sempre tá bom. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca otro poquita, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca otro poquita, a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Oyente, boa tarde. Bem-vindo a outra edição de Traz Notícia para a geração 10 de março. Den nosso começar com Bisa, conosco participar na turno oyente na Triste Notícia, com nosso gran amigo Dufi Martin vai sossegar a bebenta, uma pessoa que nós temos respeito por, não somente para sua idade, que está mais grande que nós. Então, isso também é uma parte de nossa educação, sempre respeitar é grande, mas também para seu input, sua maneira de estar, sua maneira de criticar, sua maneira de trazer sua opinião não clara e raspar adiante, sua maneira de dar sua opinião sem ter em conta que o outro pensa de sua opinião, não de GMS, de sua opinião, sempre a curva de, na minha maneira de interpretar, de contribuir com um bom moderiano na prosperidade e bem-estar de sua isla, de seu pueblo. Ideia não grande, convertir Klein Bonaire, por exemplo, de deste world. Traga pir dan voor die Chico Bercelina, hale pir tena Eddie Muller dan passina nos po crea pir dan caminho barco dan turístico por mara para nos queda mantener e pir de Zuid como e pir de carga. El caminho de Sun que ela propone lo crea na sua maneira mira benefício dan grande. In sentido que agora in Zuidwest a água queda para fora, e dá o quebra para mim, de pir para fora, mientras que parte para dentro, nós podemos trazer half mais tranquilo para pescador, ou seja, a parte para dentro mais tranquilo, pero dor que a água está só para llenar com santo, para criar deporte aquático, canto de costa que fora de Chico Bercelina, tem Eddie Muller trobe, também criamento de trabalho, porque se vou mara para fora, como barco, então tem stuk,
Dus de boys zitten riba e pier que também para fora, riba e pier também para fora. Aí a menang auto ran chiqui, quando você vai buscar e bicycle. Que porque pensa que como que de momento quando vai buscar turista quando chega a terra, então via la man boto ran chiquito de pescador não, boto ran chiqui, que bonariano não por tuma ainda não para fora 13 da terra. Pois atividade que ela mira dentro do sonho que para criar atividade dentro do centro de cidade grande, pero naturalmente da turene está compreender emissora, não te mire como ideia não ambicioso, pero la que me bisa você uma coisa, se você sonha, então você não convertir sonho de ação, está que sonho, pero se você convertir de ação, quizás pode ser cambio dan com nós não a mira de um instante, quando não te sonha sonhar a mirar. Dus nas dois irmãs, Daniela e Cynthia, papa a vezes chega na paz, sabe que você tem tata, que você tem que da corda, maneira que acabei de escrever, com sua coragem, com sua crítica, sem ter em conta que está outro tá pensa de je, sua bandeira caiu você não para sua bandeira como irmã. Ook interessante. Então tinha ombro, segundo a mim, e para sua bandeira e seguir carregar. E tinha mais família natural, sua romana, sua sobrinha, Aimet, Samir, Tur, nós deseja a força de momento tão difícil. Do feio com 84 anos, bonita idade. Então, me que será sempre, maneira me será sempre, mientras que nós está llora e está triste, que do feio vai, nós realizar, que nós também temos que seguir. Dus dat nós também compreender que o morto não está para Dufi só, está para nós também e para nós todos também. Dufi, descansar na paz e lá que nós bisa te averou. Que averou está, me dá para pensar, mas te averou de uma maneira de costume que nós se bisa. Nosso programa, maneira de conhecer, está arriba a plataforma na Rádio Voz de Bonaire 94.7, arriba a plataforma de www.bosdebonaire.com, YouTube, Facebook, Dutch Caribbean TV, na Corsau, Flow e TDS, na Rua Setar e na St. Martin, WTN. Nosso programa vai estar com o senhor Jan Paternotte, que está e membro da D66, por certo, é presidente da comissão fijo da D66, é problema hora, e depois vai ser Jorien Wuiter, que está ex-ministro plenipotenciário de St. Martin, que também da ribalista de D66, que tem pouco expressão bastante scherpi para o que trata a relação Holanda com Bonaire. Nós estamos buscando contato com o senhor Paternotte, nós vamos um ente chama, tanto nós está por baixo em problema hora aqui, mas a ideia está, o problema hora está Jan Paternotte, e de 2 horas está a senhora Jorien Wuiter. Oyente, boa dia. Boa noite, boa tarde. Vai. E de mim também, na morto de Dufi, no nome de Dufi, e também a sentir-me roupa sobre Dufi também, que estava a papia abertamente para mostrar ao povo que também tem direito de papia. E diferente via tempo que Dufi estava tinha avião, me só pedia ir me Corsol terceiro Bonaire também. Então, o qual não cuba papia, dilante agora tudo saíram, estava a seu desejo, mas pero já ninguém não pode compreender. Dufi, a Daniela e outro romano. Cynthia, me manda minha profunda condolência na parte de família Serros. Me manda minha condolência de você, papá, porque você, papá, não estava tendo medo de papia. Estava a papia abertamente, mostra o povo bonariano que não também por papia, pero o povo só tem medo de papia. Me volve manda minha profunda condolência, hope e força, com a pertidade de você não tata. Mas já dá. Dank je, Ibi. Bom, zit Ibi su parte que está convivi com nosso amigo Dufi.
Também é bom para pensar também, pessoas não conhecem, dúvida bata é só que ajudar-me lanta o programa aqui, 17 anos passar 30 de maio. A bisa hora do programa de Wati, me repetir cortico, 30 de maio para mim, de minha vida, significa cambio drástico de maneira de pensar, o tempo me está vivendo na Corsau, e nossa comunidade Curaçolinha, o tempo, mas compreende depois, ela vem na Bonaire também. Nossa viva na Corsau, de temporada caminha com o Corsau. Não estava tendo oportunidade de vai adiante, não estava tendo oportunidade de ocupar função importante, não estava a depender totalmente de patronagem político, de favor político, como a família de sei, como a padrinho de sei, e não estava ainda bom de rasgo pós-colonial, caminha com o barrio, maneira de ajudar a dorp, é uma stad, como não por drenta, como o Corsau, mas tem para na porta, pedi, como tem mais drenta, na mesa waco, da quem botar. Pois, situação que o Corsau já tem, e fora o grupo negroído, o grupo que está descendente de cativo, como também está unindo, estava a fadar. A vista basta, mas vai escola, mas estudia, e também tem direito de estar importante de contribuição de desenvolvimento de meu pueblo. Alanta e tempo a comissária Gomes Plain como juventude que estava também tudo já estava junto a mim se dirigir para mente revolucionário de tempo Stanley Brown, Angel Salzbach, Freddy Andersen, meu amigo Jopi Abraham, também tempo também na Corsau. Não estava a conhecer Jopi, mas não estava a tour na família Peterson. Tudo estava a viver de essa estação. Duas coisas. Uma é que o Corsau teve chance, de Roseia, para também participar no desenvolvimento de seu país. E outro dia, nós também estava a confrontar establishment, partido a estabelecer, que estava a corrupção, sem também. For de Holanda, pero então chega do pueblo. De facto, é mesmo uma situação que nós estamos passando faz dias aqui na Bonaire também. Também motivo também, me querer que Dufi rol na Bonaire, ela vai over Dufi de fundo Bruce Yanga, Elias Bernabella e outro não, Dinci, Sicília, mas compreender, me não conhece a história, maneira está dentro sua profundidade, pero sim, me sabe, o grupo na calante tempo e exigir para vir cambio na Bonaire também. E o cambio vem no sentido que o partido que estava ramando não queda ramando, o Partido Democrata, não queda ramando Rudy Arasa Sali, lança seu partido IPB, de fundo Bruce Young, lança seu partido Obrero, e vem de certo desenvolvimento novo, de outro color político ribe isla. E lucha não está claro, o desenvolvimento não chega no seu final, esta queda, do fit a poner semia, vamos ver 60 anos passar, Suyunan Tei, Daniela, comissária em política de última eleição, e não sabe que está desejando seguir, se é mesmo que seguir, está bom se de outra forma seguir carga bandeira de sua tata. Do fit, só chegar um dia mais na paz. Nada de patronato ainda. Bom, patronato, nós não é, e Yorin tampouco não contesta ainda. Bom. Patronato, mi tengo tanto con él, pero él ha querido un 30 Então, Yorin vai ter também, dentro do mês para direito. Sim. Na pedi, ok. Bom, ok. Bom, aí era, me saca de Fafelo, mas aí estava uma entrevista com o senhor André Bosman, então está no holandês, me ajuda, não está me falta, não se papiamento ainda, então, me sei se é no holandês, e se tiende, no momento que de meia hora, prometo que nós temos que reaccionar, arriba lo que André Bosman papiera, mas com bom menino, então nós estamos no telefone PC, para discutir e e de 2 pontos tá, com mais que no Facebook era uma chamada riba todos os doutores de casa. Mas pedi ao doutor de casa que conhecer todo paciente na Bonaire para não ter uma conferência de imprensa e mostrar ao povo bonaireano a seriedade
de presencia de COVID y ahora también la presencia de variante británico, que está mucho más peligroso que COVID promete. Y mi que papi mes de variante brasileiro, ojalá llega nunca aquí dan. Amenaza está serio. A ver, no se comprende 146 gente positivo. Oyente, boa tarde. Boa tarde. Me que une mês na sentimento na de péssimo para o falecido do Vimatem. Então, me que avisa de entrevista de ayer o Latingo Bosman. E nossa pessoa que via opinião nota compra de realidade de Bonaire com Holanda. Para motivo que nossa boa de influência holandesa. Então, para motivo aí que anda conhecer a realidade a diferença Bonaire com Holanda sua política. Senhor Norwin Willem, para mim e kita quer para roupa mais a política holandesa agora que também eleição foi de Câmara me bisa nós me se compreender a realidade nós também pedir ao povo para participar na uma eleição holandesa de toda a Câmara que nós usamos uma Câmara não tem dentro lá eu uso a palavra bom tem a política de governo de Holanda tanang kunang makam lang ko makam. A relação que nós temos com a Holanda que tem aí na roupa não que compreender por motivo de influência holandesa a relação de passado, pero não está crescendo cada rato de presente sigue para geração com ele. Me não também usei a palavra pessoa que aí na compreender net lá para trás, pero essa é a realidade. Relação que nós temos com a Holanda é uma relação de passado, mas nós mesmos passamos para geração, para o motivo ainda a influência da riba é isso aqui, seja acimento de política, ou não está assim política, mas como vai bem, é coisa que era entre isso aqui com a Holanda, por motivo de grupo de habitantes, aparentemente, com que viva do passado, e trazer passado do presente para geração, para motivo que não está pensa que é o melhor sistema para viver isso aqui depender de Holanda. Essa é a realidade. Senhor Bosman está papel na holandês, na idioma que não está idioma de população de Bonaire, para a grande maioria, de Bonaire de forma original, não está idioma de Bonaire, pero toch esta papel door de mesma influência que nós papel ou que nós que imitar coisa que nós está que menos que imitar Holanda ou holandês o que seja pero nós não está agora está bisa a política holandês tem que decidir dirigir isso aqui de Bonaire sabendo que a realidade está diferente para assunto não de pensamento político, que é pensamento político. É político de Bonaire, que pensa para Clarendijk Rincon, é político de Holanda, que pensa para Amsterdam, ou Rotterdam, ou Den Haag, que é lá me poder praticar assim, está para a gemeente, o que seja, município. Pero aqui não, nós pensa para Clarendijk Rincon, Clarendijk, anterior, nossa linha, lo que sea, para nós vivemos na isla aqui, nós necessário para nossa existência de viver na isla aqui e para nosso próprio desenvolvimento. Então, essa é a realidade. É só que gosta, ou que gosta, mas essa é a realidade. E não está cambiando tampouco. Agora, o que pode melhor, Willem, com sua razão para ter toda entrevista around o mundo, com China, com o americano, com around o mundo, pero aqui influência para o desenvolvimento de mentalidade de bonaireano, para a mentalidade de bonaireano, livre seu território, então a gente bisa assim aqui influência entrevista tem para a mentalidade de bonaireano que vive livre sua isla
para su propio adelanto. Esa es mi punto. Huele. Hopi bom e pergunta última aí. Me está contente que ela vini, mas só contesta tá scherpi e clar e raspa. Então tá Willem tá dune, Bosman a dune era. Bosman a bise boneriano. É a única maneira que vou carga a própria responsabilidade para o desenvolvimento da dor de boga e luta para virar isla e país independiente. Então, a bala não está na Holanda. A bala está na comunidade boneriana, seu líder, entre outros, Boy Winkler, que está apresentado mesmo como líder, como está apreciado, paciência e povo boneriano, que a única maneira que pode tomar desenvolvimento e destino de sua mão, está dor de começar o processo e luta para virar independente. Lamentavelmente está, agora que o menino Willem avisa toda gente, inclusive esse não que brinca para nós querer boneiro back, que te aceita é caminho a atacar o senhor Willem, diz o senhor Willem, bota ribando boneiro de coisa que não quer tá. Então o senhor Willem avisa o senhor Willem está para quieto, laga pueblo boneriano, junto com Boy Winkler, decidir, porque avisa o referendum, que realmente não quer. Mas o senhor Bosman avisa coisa mais claro de dia era. Ele avisa, nós não quer boneiro integrar de Holanda. Nós quer para boneiro, su pueblo, drenta de hanchi, de bem pensar, para cargar sua própria responsabilidade, seu próprio destino em sua mão. Então, ele avisa, é a única maneira para fazer a dor de luta, começar o processo para o povo que vira independente. Para senhores, não tem mais que mostrar dedo, nem na Corsau, nem na Aruba, nem na Saint Martin, nem na Venezuela, nem na América, nem na Holanda. Está para den spil, está waxo mês, então está bisa qualquer decisão que me toma, me tenho carga e consequência da decisão que me tem. Então, me agradeci, senhor Boy Winkler, por pergunta que ela faz, o valor de entrevista da para Boy Winkler e sobrar escuta que Holanda não está interessada para nós virar parte de Holanda full. Está interessada para nós hissa nos carção, mara nos fa, maneira de fundo will estabisa. E se você não tem fai cuero, marreco guaia, pero carga a própria responsabilidade para você decidir que destino a vos como pueblo boneriano que. Pues, el mensaje de Bosman, aunque no holandesa era, para mí está súper claro. Él ha confirmado un día más lo que él lucha a mí como persona y de mi corazón a comenzar por de años 60 para el país tan aquí, que estaba la colonia for de 1634, comenzar a pensar ahora no hay oportunidad na 1954 para de uma frase transitório virar autônomo do reino, para não parar o processo, pero sigue que processo de emancipação, para um dia, não parar como país autônomo do mundo, não do reino só, do mundo, cargando na própria responsabilidade. Por tal razão, senhor Willem sempre opone o laço direto que Hopi a sostener basado em engano de igual para viver igual que Macamba na Holanda, igual que o holandês da Holanda, den seu understand, pensioen e vejez, mínimo loon, não pone dilante e bise de ouro para o povo boneriano que ela abraça. Então, o povo boneriano está sofre entre qual, o senhor Boy Winkler está 13 dilante agora aqui, que o ponto final da história que está, o senhor Winkler está, com a entrevista que eu também entender aqui rato também, de um samartinero,
Nós, na Bonaire, nós, na Corsau, Aruba, Sint Maarten, Saba e Estácia, mas se realizar que verdadeiramente nós estamos em Caribe, nós somos um país colonizado e nós estamos a oportunidade de emancipar e liberar para carregar nossa própria responsabilidade. Stop de abrir mão e visa da Holanda de Salvador. Começar, seja da Crequeche, seja da Cugatia, para nós lançar para arriba nos pia, carga nossa responsabilidade. Trado, vai trabalho na hora, não sinta guarda understand. Trado, traja duro, para que nunca pare. Governante não põe posição que você quer para o país aqui. Me sinto mais contente que pergunta que o senhor Boy Winkler a 13, também motive, mas pedi ao senhor Boy Winkler, vim viagem em estúdio aqui, não tira e pieda, ser telefone, bisa feliz à tarde, então vira loma vai. Bem sinta aqui dentro, então nós discutir, e se você traz o senhor James Finis, eu sou de nós quer Bonaire Beck, também tá bom venir, bang papia, com nossa povo aqui independente. Danke para a pergunta que eu faço, mas contestei na minha maneira como disse assim. Entretanto, nós temos a senhora Jorien Wouter de Holanda. Dank je wel. Bom venir, boa tarde, bom venir ser conosco. Bom tarde. Big smile. Great to be in your show. Geweldig. Ja. Laat ik het zo beginnen. Welkom bij ons. Er is een beetje misverstand ontstaan met Jan Paternotte. Hij dacht dat hij om 1:30 zou komen. Maar goed, maakt niet uit. Als hij om 1:30 ook binnenkomt, is hij van harte welkom. Pa commissar, te orma bij Wakbo profiel, maar meer ook de Sint Maarten. Wat heb je daarmee? Te weinig. No hopie. Te weinig, nee. Oké. Was jij de ex-gevolmachtigde minister van Sint Maarten? Dat klopt, ja. Oh, zie je wel? Dat maakt de zaak heel mooi. Ja. We gaan het volgende doen. Ik heb jou de 2 hoofdlijnvragen al opgestuurd, zodat we dus een begin kunnen maken. De deelvragen komen vanzelf gedurende het interview. En mogelijk houden we zo'n 10 minuten over aan het eind, dat de mensen kunnen inbellen en met jou kunnen interacten. Is dat goed? Geweldig. Prima. Ja, hartstikke fijn. Ik begin met het volgende. Wie is Jorien Wouter? Jorien Wouter is de dochter van Roel Wouter en Anne Mirab Richardson. Mijn vader is uit Nederland en mijn moeder is een Richardson van Sint Maarten. Oké. En zoals zoveel van ons op de Antillen komt het vaak voor dat Antillianen ook wel eens in Nederland blijven. Soms omdat er te weinig kansen en mogelijkheden op het eiland zijn. Dat gold ook voor mijn moeder. Ze ging naar Nederland voor haar studie, naar de kweekschool, om lerares te worden. En daar heeft ze mijn vader ontmoet. Ik ben in Den Haag geboren. Wij gingen altijd samen natuurlijk naar de Antillen op vakantie. Zo heb ik mijn familie leren kennen. Ik heb lagere middelbare school gedaan. Ik ben gaan studeren aan de Erasmus Universiteit. En tijdens mijn studie ben ik echt gaan zoeken naar mogelijkheden of ik bijvoorbeeld onderzoek kon doen op de Antillen. Dat kon. Ik kon mijn stage daar doen met mijn afstudeeronderzoek. En toen ontstond ook echt dat gevoel dat ik graag mijn andere kant van mijn identiteit zou willen leren kennen en op de eilanden zou willen wonen en werken. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Eerst via mijn afstudeeronderzoek, daarna ook niet gelijk. Gewerkt in Nederland, 6, 7 jaar als organisatieadviseur, met name in de gezondheidszorg. En toen kwam die baan voorbij, toen mijn moeder op Sint Maarten was, dat ik kon solliciteren op noem het maar, de lokale GGD. De GGD-taak ben ik directeur geworden van directeur gezondheidszaken. En zo is mijn carrière begonnen. Ik heb kinderen, 2 zonen. Ik heb meer dan 20 jaar op Sint Maarten gewoond. Zoals u inderdaad net zei, is toch een hele mooie hoogtepunt van mijn werk. Was de taak als gevolmachtigde minister in Den Haag in 2018 en 2019. Ik kan zoveel vertellen. Ben ik onrechtvaardig als ik zeg, als ik naar jou luister, dat het verstand een Makamba is, maar het hartje een Sint Maartenaar? Een antropoloog heeft mij een keer 3 uur geïnterviewd. En die noemde mij in een aantal opzichten een echt koninkrijkskind. Omdat hij duidelijk zag de Antilliaanse roots en de trekken en de cultuur.
Soms kan je inderdaad zeggen, het denken is zeker ook natuurlijk gevormd in Nederland. En daardoor zijn die Nederlandse kanten zitten er ook in. Dus ik ben een Caribbean Dutch mix, as we say. Krijg je daar soms interne conflicten mee? Dat Nee. emotionele, Nou, het warme van de Cariben en het zakelijke van Den Haag. Krijg je daar conflicten mee? Nou, toen ik net begon met mijn werk, kwam ik net uit een hele prestatiegerichte zakelijke omgeving als organisatieadviseur. En toen begon ik en kwam mijn familie, ging wonen. Toen had ik nog een beetje die Nederlandse mentaliteit, maar dat heeft Sint Maarten goed aangepakt. En ik heb mezelf daar dus wat dat betreft veel meer verrijkt. Dus de conflicten of de aanpassingsvermogen is ontzettend belangrijk dat je dat hebt. En ik vind dat ik mijn karakter alleen nog maar beter heb gevormd door mijn leven met familie en vrienden op de eilanden. Ja. Prima. Dus soms wel. Ook in Nederland moet ik zeggen hoor. Dat ik ook weer in Nederland terugkwam natuurlijk na 20 jaar. Dan speelt het andersom dan wel eens. Dat je denkt van wat voor samenleving is het in Nederland geworden. En begrijp ik de cultuur. En dat kostte me ook wel weer als gevolmachtigde minister ook wel weer even tijd. Ja. Mijn vraag is geïnspireerd in de volgende statement dat jij zegt op jouw profielschets. Daar staat jij: Nederland moet gaan functioneren als een echte partner en vermijden dat eenzijdige druk wordt uitgeoefend die de andere partij, dat zijn wij dan, tot eisen dwingt, is jouw stellige mening. Maar ook, zeg je aan de andere kant, Caribische eilanden bagatelliseren en richten zich niet voldoende op het belang van de koninkrijksrelaties, alleen als het nodig is, een soort opportunisme, maar niet als een consequente inspanning. Ze benadrukt de noodzaak van open en eerlijke gesprekken en verwelkomt een rondetafelconferentie om de toekomst van het Koninkrijk te bespreken. Nou, beginnen met het laatste. Jouw ex-collega Bosman, die vertrekt vanuit de politieke toneel binnenkort, die zei gisteren in een interview: de bus stopt hier. En dan heeft hij het over Bonaire, BES-eilanden. Die kunnen niet verder integreren in Nederland. Hij met Van Raak staan voor een gemeenebest relatie. Dus onafhankelijke eilanden. En die dan samen gaan werken naar het Brits model. Hoe sta jij daarin? Ik vind het belangrijk dat we vooral vertrekken vanuit de positie van de eilanden. Niet zozeer van wat Nederland wil. We hebben al lang gezegd dat we een hele lange en ook een kwetsbare geschiedenis delen. En het Verenigde Naties handvest is daar helder over. Dat als het gaat om het volledige zelfbeschikkingsrecht wat gerespecteerd moet worden. En het belang van eigenheid en het belang van representatie en dan dus ook een stuk keuze daarin van de eilanden staat daarin centraal. Wat eilanden dus willen ten aanzien van de toekomst, dat is aan de eilanden zelf om te bepalen. En we hebben daar een momentopname natuurlijk nu waar we nu staan. Is dat het permanente uitkomst? Nee. Als de eilanden daar de voorkeur zouden geven dat er een gemene mestformule zou komen, dan kan daaraan worden gewerkt. En misschien is het over 5 jaar, misschien is dat over 10 jaar, misschien is het nooit. Klopt. Maar uitgaande van die eigenheid van keuze van deze kant, lees ik dan jouw 2 stellingen die betekenen dat zolang we niet de volledige self-internal government hebben, zoals Sarah Westcott dat altijd gepredikt heeft, dat betekent dat jouw stelling inhoud krijgt. We zitten bij elkaar, we moeten elkaar respecteren. Nederland moet niet onnodige druk uitoefenen, maar wij van onze kant moeten ook ons compromitteren om goed bestuur te leveren. Nou, ik vind dat... en kijk, je moet mijn opmerking natuurlijk ook zeker zien in de context van 2020, van 2020, waarin je enorme druk en spanningen binnen het Koninkrijk, met name ook met de Caribische landen, hebt gezien.
En waarin je eigenlijk moet constateren dat die druk ook te maken heeft met zoiets als all politics is local. Waarom is het inderdaad eigenlijk veranderd, die verhouding? Waarom staat hij zo enorm onder druk? Waarom voelen we als de eilanden zeker ook een vorm van paternalisme naar de eilanden toe? En kan dat en moet dat niet anders? Waarom is er, als het gaat om wellicht een aantal normen of die in Nederland misschien centraal staan ten aanzien van de rechtsstaat, ten aanzien van financieel beheer of ten aanzien van goed bestuur, dan heeft dat te maken met een geschiedenis rond democratische vorming in Nederland. Laten we wel wezen, de eilanden bestaan sinds 1954 en hebben ook pas sinds dat moment bijvoorbeeld ook stemrecht. Dat betekent dat je dat ook al zou moeten meewegen als het gaat om bepaalde ontwikkelingslijnen die je mag verwachten. Niet nog los van het feit dat je natuurlijk ook de kleinheid, de kleinschaligheid ook moet begrijpen. Dat zijn bijvoorbeeld factoren waardoor ik zou zeggen in de context van die verhoudingen meer geduld, meer respect en de principes en de grondprincipes van het statuut veel meer als uitgangspunt gebruiken. En daar zijn we een beetje van losgekomen. En daarom zei ik ook van, laten we weer investeren in bijvoorbeeld die verhoudingen en die wederzijdse contacten. En de koninkrijksconferenties, de rondetafelconferenties waren bijvoorbeeld een heel goed instrument om dat verder te voeden en begrip te creëren, maar ook een gezamenlijke visie naar de toekomst toe helder te maken. Ik zou het prettig vinden als een minister-president van Nederland een keer de minister-president van bijvoorbeeld Curaçao, Aruba en Sint Maarten een keer op het Kasthuis zou uitnodigen en zou praten over een meerjarenperspectief naar de toekomst toe. Ik denk dat dat heel gepast zou zijn om aan te geven dat we het Koninkrijk der Nederlanden zijn. Ondertussen is uw collega heeft zich aangemeld, Jan Paternotte. Jan? Bontardi, kom erbij. Het was een beetje misverstand wie eerst moet gaan. Dat lossen we op. Gaandeweg, we zijn praktisch bezig. Sorry, ik moet nog heel kort aan jou toe. Wie is Jan Paternotte? Heel kort. Jan Paternotte is een Amsterdammer die tegenwoordig in Leiden woont. Ik ben 37, vader van 2 kinderen. En een enorme liefhebber van Bonaire. Prima, dat heb ik ook gemerkt. Ik heb eerder contacten gehad. Precies. Jij bent nu de vaste voorzitter van de Kamercommissie Koninkrijkszaken. Ja, geweldige taak. Ik mocht Alexander Pechtold opvolgen. Nou, wie wil dat nou niet? Die was de voorzitter van de commissie. En Alexander Pechtold heeft natuurlijk ook, omdat hij minister van Koninkrijksrelaties was, enorme liefde voor alle 6 eilanden. Dus toen mocht ik plotseling de Nederlandse delegatie leiden naar het Koninkrijksoverleg dat elk jaar plaatsvindt, maar dit jaar niet doorging, omdat we natuurlijk met de coronacrisis zaten. Dus dat hebben we allemaal digitaal gedaan. Het is niet de bedoeling jullie met elkaar uit te spelen, maar jouw collega Jorien heeft dus heel scherp gesteld dat vanaf 2020 zij dus beleefd heeft dat er bepaalde spanningen zijn tussen Nederland en de Caribische eilanden. En waarbij zij heel sterk heeft gesteld, het is 2 kanten. Nederland moet zich als een goede partner gedragen, maar aan de andere kant moeten de Caribische eilanden zich ook committeren om de zaak dus consequente inspanningen te doen. In jouw beleving als vaste commissaris, herken je wat zij zegt? Ja, nee, kijk, Nederland zegt altijd van iedereen moet zich aan de afspraken houden. En dat vind ik ook. Dat vind ik heel belangrijk in onderlinge verhoudingen, maar dat geldt dan ook voor Nederland. En bij afspraken je daaraan houden hoort natuurlijk ook een bepaalde vorm van respect. Nou, om een voorbeeld te geven, toen Curaçao, Bonaire, Aruba, die zitten natuurlijk met een dubbele crisis. Want en Venezuela is als land ingestort, dat is je grootste buurland. Moet je je voorstellen dat Duitsland helemaal in elkaar valt, de economie, dat de grens dicht zou moeten. Dat zou voor Nederland desastreus zijn. En dan kwam de coronacrisis bovenop. Ja, dan heeft ook land hulp nodig als zoiets gebeurt. En dan hoef je ook niet je voor te verontschuldigen. Dus ik vond de toon vanuit Nederland af en toe, wat dat betreft, gek. Want ik denk dat de uitstraling in het Koninkrijk van we helpen elkaar in nood, dat die heel belangrijk is. Oké, dus in dat opzicht, je hebt gelijk. En ik ga een citaat gaan halen van Henk Kamp op 10-10-10. Toen ze hem vroegen of hij denkt dat de burgers van Bonaire blij waren met de nieuwe status, wist hij te antwoorden, dat weet ik niet. Ik heb het niet gepost.
Maar wat ik wel weet is, onder andere, dat Nederland nu grenst aan een van de grootste markten voor de toekomst. Dat is Zuid-Amerika. Een markt voor Nederland uiteraard, maar ook een markt voor ons. Maar we zien, en dan wil ik dus dat straks ook Jorien daarop reageert. We zien dat Nederland zich dus schaart achter Amerika. Sluiten de grenzen af, geen handelsverkeer, geen personenverkeer. Een van onze pijlers, de olieopslag en overslag, wordt helemaal kapot gemaakt. Hoe moeten we dat zien? Is dan het belang van de partnership met Amerika belangrijker dan onze eilanden in dit koninkrijk? Die vraag stelde je aan de auto. Ja, jullie mogen allebei. Iedereen mag antwoorden. Jorien, je mag ook binnenkomen. Ik ga naar Jan, of andersom, maakt niet uit. Laat ik in ieder geval vooropstellen dat we ook in de voorbereiding van het verkiezingsprogramma ook hier over dit soort type discussies hebben gehad. Ja. Namelijk dat zaken soms binnen Koninkrijk relaties vooral gaan over binnenlandse en goed bestuur aangelegenheden en heel weinig over strategisch buitenland en economische diplomatie. Als gevolmachtigde minister heb ik dat gemerkt, heb ik het ook altijd al vooropgesteld. En wij hebben ook nu gesteld met ons verkiezingsprogramma Verbonden in het Koninkrijk, dat wat dat betreft er veel meer aandacht moet zijn voor, noem het maar, dat Koninkrijksministerie, waar je gezamenlijk invulling aan moet geven. Hoe doe je dat? Denk ik door als Tweede Kamerlid elke keer bij het ontbreken van een Koninkrijksparlement, bijvoorbeeld inderdaad degene die de Rijksministerraad voorzit, ook te vragen naar wat is dan de visie ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden? Wat voor speerpunten kun je met elkaar gezamenlijk afspreken? En hoe vertaalt het zich naar inderdaad die interesses en die belangen ten aanzien van economisch beleid? Dat moeten we nu, zeker nu, precies wat Jan ook zegt, hè? De economische omstandigheden door COVID zijn enorm onder druk. Dat brengt de kwetsbaarheid van een eenzijdige toeristengebaseerde economie naar voren. En dat betekent dat je dus inderdaad ook moet kijken naar economische diversificatie. En dan is de nabijheid van Bonaire, Aruba en Curaçao bij Zuid-Amerika heel erg belangrijk. Maar dan zou je het ook kunnen verzilveren door meer kansen. Maar dat kun je alleen maar doen als je met elkaar vertrekt vanuit datgene wat Jan ook zegt. Respect, goede verhoudingen en een visie naar de toekomst toe. Want anders ben je alleen maar aan het pap en aan het nat houden of reageren op allerlei incidenten. En dit is waarom het zo belangrijk is dat Jorien in de Tweede Kamer komt. Want Sjoerd Sjoerdsma die heeft de afgelopen jaren, was in D66 in de Tweede Kamer, heel vaak gezegd, Venezuela is ons grootste buurland. En dan kijken alle Kamerleden een beetje glazig van, hoe bedoel je, dat is toch Duitsland? En dan moet hij toch uitleggen dat Venezuela een groter land is en dat het ons buurland is. Je merkt dat dat gewoon niet in die koppies komt. Ja. Dus daarom is het belangrijk dat er eindelijk weer een Antilliaans Kamerlid ook komt. Want dat heeft we de afgelopen 4 jaar gewoon helemaal niet gehad. Dan ben je echt afhankelijk van mensen zoals ik. Ook goed natuurlijk. Maar en daarom is het belangrijk dat D66 20 zetels gaat halen. Bonaire heeft bij de Eerste Kamerverkiezingen het verschil gemaakt. 1 extra zetel voor D66 dankzij Bonaire. Oh ja? Dat is echt... Kun je dat even uitleggen? Dat heb ik niet begrepen. Nou ja, Bonaire heeft natuurlijk een kiescollege tegenwoordig voor de Eerste Kamer. En daarvan hebben de meeste leden op D66 gestemd. Oké. En dat heeft ervoor gezorgd dat D66 heel nipt een extra zetel in de Eerste Kamer kreeg. En zonder de stemmen van Bonaire was dat niet gebeurd. Dus vergeet niet, die verkiezingen volgende week zijn hartstikke belangrijk. Want het kan zomaar zijn dat je in Kralendijk het verschil maakt. Oh, dat had ik niet goed door. Dat inderdaad, wij hadden hier altijd gedacht, als stemmen we met ons allen op D66, dan is dit 1/4 poot van die stoel waarop jij moet zitten. Ja, op zich is dat ook zo, want natuurlijk 20.000 mensen op Bonaire het maakt niet heel snel het verschil, maar het kan natuurlijk net de doorslag geven. Dat is het aardige bij verkiezingen. En dat is dus bij de Eerste Kamerverkiezingen al gebeurd. En je hebt ook nog wel een klein voordeel, omdat het gaat dan het kiescollege slaat de stemmen over naar hoeveel mensen er wonen op Bonaire. Dus die stem telt wel echt ook wat zwaarder mee dan een stem in bijvoorbeeld Zuid-Holland, dus in Rotterdam en Den Haag. Zou D66, en daar kan Jorien ook meteen op reageren, kunnen instaan dat nu dus dat dit probleem met Venezuela zich vergroten, want Maduro zit er nog, dat er toch een tripartiet overleg kon zijn tussen Nederland,
de Caribische eilanden en Caracas? Of moeten we altijd nog blijven wachten op die geopolitiek van Washington? Als Leg maar aan Jan. Ja, ik denk niet dat we kunnen beloven van dat heb je... Nee, beloven niet. Beloven natuurlijk niet. Maar zouden jullie dat kunnen indenken dat dat een modus zou kunnen zijn? Een optie? Het begint bij bewustzijn van wat de impact is van ons internationale beleid. In dit geval voor Bonaire, maar ook voor Curaçao en Aruba. Want het is hetzelfde ministerie van Buitenlandse Zaken wat zaken doet en wat besluit dat de grens dicht gaat. En Aruba en Curaçao hebben daar het mee te doen. Ook natuurlijk. Dus, en dat je dat moet... dat je daar rekenschap van moet geven. En dat als de premiers van Aruba en Curaçao zeggen... wij willen wel dat gesprek met Venezuela. En als de gezaghebber van Bonaire zegt... we willen wel dat gesprek met Venezuela... ja, dat dan niet van tafel wordt geveegd. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Kijk, Amerika zomaar negeren. Amerika is natuurlijk wel onze belangrijkste bondgenoot. Dus dat kan niet zomaar. En de belangen van Amerika zijn ongelooflijk groot in dit gebied. Maar het is inderdaad... het is gewoon niet het enige belang. Want de impact op de economie van Bonaire is heel groot. Inderdaad, zeker door de olieoverslag. Maar ook de vluchtelingencrisis natuurlijk, waar Curaçao mee te maken heeft. Precies, ja. Jorien, had je wel iets willen opmerken daarover? Nee, het bevestigt, en je kunt het ook vertalen naar hoe krijg je dus wat dat betreft die Caribische stem ook in Tweede Kamer discussies over deze zaken. We hebben daar ook een goed voorstel op gedaan door bijvoorbeeld voor te stellen in ons verkiezingsprogramma. En ik hoop dat het ook echt onderdeel en mee wordt genomen in de discussies als het gaat om de uitkomsten van de verkiezingen en regeerakkoord en zo. Dat wij bijvoorbeeld ook spreken over de mogelijkheid om speciaal gedelegeerden te krijgen als er rijkswetten aan de orde komen die ook de Caribische eilanden raken. Hè? Dat is zeker ook in het kader van de hele geschiedenis, de bijzondere relatie ten opzichte van Nederland naar de Caribische eilanden toe, denk ik geen overbodige luxe. Om dat stemgeleid bij toch dat democratisch deficit waarvan we weten wat het inhoudt en dat we niet in eerste instantie gaan zeggen we gaan een heel koninkrijksparlement optuigen, maar dat je op die manier kun je dat praktisch vormgeven. En dat betekent dat die discussie over inderdaad waar doe je goed aan en hoe weeg je enerzijds geopolitieke omstandigheden, want wat dat betreft is die hele regio natuurlijk enorm gespannen natuurlijk de afgelopen jaren geweest. We moeten niet onderschatten dat natuurlijk de rol en het toneel wat China opeist, dat meespeelt. En dat zijn discussies die we met elkaar, ook met de landen, maar ook met de Caribische eilanden, actief moeten bespreken. En Amerika blijft een natuurlijke bondgenoot, niet alleen maar voor Nederland, maar ook voor de Caribische eilanden. Okay. Even overstappen naar de realiteit, dat we dus niet verzeild raken in academische discussies. Een sterke economie, dat is heel belangrijk voor de welvaart en welzijn van een volk. We zijn een eiland, geïsoleerd. En dat betekent dat de cost of doing business, maar ook de kosten van levensonderhoud enorm hoog zijn. Omdat dat verdeeld moet worden in een kleine markt. 20.000 man, die moeten kostendekkende energievoorziening opbrengen. Dat lukt gewoon niet om het laag te houden. Is D66 in haar programma bewust van dit feit op de kleine eilanden? En hebben jullie daar een concreet voorstel toe? Ja, misschien dat Jorien ook wel iets wil noemen. Wat wij dus willen is dat Bonaire volledig toegang heeft tot alle duurzaamheidssubsidies en het groeifonds. Om daaraan mee te doen. Want dat zijn projecten die ervoor kunnen zorgen dat die energie, om het maar even op energie te benoemen, dat die wel betaalbaar kan worden gemaakt. Omdat Bonaire natuurlijk wel genoeg zon en genoeg wind heeft. Veel meer dan Nederland. Meer wind, meer zon dan Europees Nederland. Jullie kunnen zelfs van ons kopen, bedoel je? Wat zei je? Jullie kunnen van ons kopen. Ja, precies. Je moet nog even bedenken, dan moet die energie wel de oceaan over. En het is lastig om dat maakt het weer duur voor jullie. Terug te sturen. Maar eigenlijk zouden wij beter inderdaad gewoon heel veel zonnepanelen naar Bonaire kunnen brengen. En dan die energie naar Nederland kunnen importeren. Er wordt wel serieus gesproken over, moet je niet inderdaad in Spanje bijvoorbeeld meer investeren in zonneparken en die energie dan afnemen. Want Nederland heeft echt, deze winter zitten we dus de hele winter met corona heel veel... hier, hè, is wel echt te weinig zon in Nederland. Maar goed, dat... Maar als ik dat meteen, voordat Jorien daarover spreekt, zit jij dus in de lijn dat we hebben nu tijdelijke subsidies, hè? Ben jij dus meer voor in de lijn dat het een soort structurele subsidie wordt voor zolang dat nodig is? Ja, kijk,
We hebben dat eikpunt sociaal minimum, zoals dat heet. Dat er vanuit gaat van we moeten kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de uitkering, de onderstand op het niveau komt dat je er ook van kan rondkomen. Ja. Dat is nu immers gewoon niet zo. En een belangrijk onderdeel daarvan is het omlaag brengen van de kosten van energie, televisie, internet en boodschappen. Ja, internet, openbaar vervoer, woningbeleid, klopt. Het is een soort communicerende vaart. Aan de ene kant een beetje verhogen, aan de andere kant kosten omlaag, dan komen we elkaar tegen ergens. Ja, en ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik op Bonaire kwam was Oudjaarsdag en ik ging oliebollen kopen. Bij Van Til. En ja, ik schrok me kapot van de prijs van oliebollen op Bonaire. Maar in feite geldt dat voor alle boodschappen. Ja, dat boodschappen om de prijs omlaag te krijgen ben je natuurlijk echt afhankelijk van de import. Dus dat is veel lastiger. Maar de energie, en telecom en internet, dat zijn dingen waar we in kunnen investeren. En ook, de afgelopen jaren is hier toch, ik vind vanuit iemand als Tamara van Ark is er echt veel positieve aandacht geweest voor het sociaal minimum. Maar ook het ministerie van Economische Zaken, daar vind ik echt de aandacht toch wel tekortschieten. Voor het betaalbaar maken van die energievoorziening en de telecom. Want een heel goed gesprek met KPN. Uiteindelijk is Bonaire een eiland met 20.000 mensen. De investeringen om daar fatsoenlijk breedband te realiseren, die zijn er natuurlijk. Maar die zijn ook niet gigantisch. Die zijn niet van een schaal dat Nederland dat niet aan zou kunnen. Ja. We zijn tenslotte met 17 miljoen mensen hebben we de helft van de economie van Rusland. Hè? Ja. Zo groot is Nederland op zich wel. Dus ja, dit is gewoon iets van meer Angela Merkel mentaliteit van weer schaffen das. Okay. Jorien, jouw insteek in dat opzicht? En dan wil ik dus even Jorien, wil ik aanvullen, naast dat sociale minimum waar hij het over heeft bij die communicerende vaten, wil ik het ook even over hebben. Hoe staan jullie in als D66 ten opzichte van het wettelijk minimumloon op de eilanden in relatie met verhoging van arbeidsproductiviteit, koopkrachtontwikkeling enzovoorts? Het eerste is precies wat het eerste was dus een sociaal minimum vaststellen, waarbij dus de kosten omlaag moeten worden. Dat zegt Jan. Daar is iets voorstander van. Een structurele subsidiebeleid om die kosten omlaag te krijgen, omdat de markt van ons gewoon te klein is, om al kostendekkend energie op te leveren. Maar daaraan gerelateerd is ook natuurlijk de wettelijke minimumloon. Werken en gaan werken moet lonen. Als dat niet gerealiseerd wordt, dan zijn we niet zo ver. Gisteren zei Bosman terecht, bij Frans Sint Maarten, daar weet jij meer van, daar is dus de sociale stelsel gelijk aan Parijs, maar dan heb je 60% werkloosheid. Omdat werken loont niet. Thuisblijven loont. Nou, ik vind dat een beetje een eenzijdig verhaal. Toch, nou goed, dan mag je erop reageren. Graag. Ja, ik vind het een beetje een eenzijdig verhaal. Ik vind dat je ook natuurlijk moet kijken naar inderdaad het economisch beleid, wat je veel nadrukkelijker moet aangeven. Ik denk dat Bonaire, zeker denk ik de eerste jaren bij de vorming en de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en het zijn van bijzondere gemeenten, is ondergesneeuwd in de bureaucratie om een weg te vinden van hoe gaat het plaatsvinden en waar kunnen we steunen en waar kunnen we kijken naar beleidsontwikkeling. Jan zei net al van dat kan wel een tandje intensiever als het gaat om economisch beleid. En economie en onderwijs gaat denk ik ook wel samen. Dus hoe zorg je ook dat wat dat betreft dus je werkgelegenheid is aangepast aan omstandigheden rond die arbeidsmarkt. En hoe zorg je ook dat capaciteit en human capital aansluit op datgene wat je op de middellange termijn met je economie wil bereiken. Maar dat betekent wel dat je capaciteit, denk ik, vanuit het ministerie van Economische Zaken bij zo'n heel toch heel gevoelig onderwerp zoals een small island development state, hè, en de kwetsbaarheden van eilandeconomieën, dat je daar een bijzondere kennis op moet loslaten om te zien hoe dat anders kan. En alleen maar zeggen, ja, zorg maar dat je je sociale zekerheid aanpast en dat betekent dat iedereen werkloos aan de zijlijn graag blijft zitten. Dat vind ik... Een beetje het kort door de bocht. Ja, minimaal. Daar ben je niet mee eens met André Bosman. Hebben we een inbeller hier? Even, inbeller. Je heet het Nalia. Hallo, buongiorno Naji. Naji, de Bosman, meneer Dano. Nou, een pregunta, maar zoals in het tempo te cortico. Luister, ik wil meneer Bosman vragen. Nee, het is geen Bosman. We hebben geen Bosman hier. Wie is er aan de lijn dan? Jan Paternotte van D66. Oké, meneer van Jan of zo. Luister, wij hebben altijd hier gehad dat wij... het gaat over Bopek, hè?
Wij hebben een bedrijf, Bobek, die van olie. En die is door de Amerikanen, Amerika, die is gezegd dat wij niet mogen de olie mogen vervoeren omdat we problemen hebben met Venezuela. Ja. Maar wie betaalt niet? Wie betaalt nou de mensen? Want die Bobek is gesloten. Wie moet nou betalen? Die mensen zijn thuis. En we hebben geen problemen met Amerika en met Venezuela. Het is het probleem van Amerika. Ik heb een andere vraag. We hebben op Curaçao is het vrije zone. Nu is het zo, vrije zone is Nederland heeft de beste vrije zone van de wereld. En Curaçao heeft Nederland dat gesloten. Wie is de fout dan? Wij of Amerika of Nederland? Wie is het probleem nou? Prima, goede vraag. Vraag is, we hebben dus nu de situatie van Bopec. Mensen zijn niet aan hun te verwijten hun baan kwijt. Er is geen sociale opvang voor hun op Bonaire. Is daar Nederland niet mee de verantwoordelijkheid als zijnde deze mensen ook burgers van Nederland? Ja, volgens mij wel. Ja. Tenminste, ik neem aan dat het nu gaat inderdaad om Bonaireanen die van Bopec werkten. Ik heb van de zomer hier met de vakbondsleider ook nog over gesproken. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom Bonaireanen niet in ieder geval op zijn minst de sociale voorzieningen zouden kunnen gebruiken. Daar laat ik het heel duidelijk maken. Er bestaat geen werkloosheidsfonds op Bonaire. Dus WW bestaat niet. Met de COVID-pandemie is er dus een soort nauwregeling, dus een steunpakket geweest. Ja. Er is een verzoek gedaan in Nederland, omdat het niet een verwijtbaar handelen is van de werknemers, of dan zo'n regeling toe te passen. Tot nog toe is er geen antwoord uit Den Haag. Dus dat is de vraag. De mensen zitten nu zonder werk. Onderstandsvoorziening, zoals je weet, hier is verbonden aan voorwaarden. Als de partner werkt en dan krijgt die ene werknemer niks. Dus er is geen voorziening voor hun. Dus laat ik het algemeen vaststellen. Zou D66 voorstander zijn om in een proces te starten om een WW-voorziening op Bonaire ook in te stellen? Dat lijkt me dus een betere vraag. Ja, volgens mij hebben wij dat inderdaad ook in ons programma staan. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Want Antje Diertens, dat is mijn collega die onze woordvoerder Koninkrijksrelaties is. Die is ook heel vaak op Bonaire geweest de afgelopen jaren. Ik dacht dat zij hier vragen over had gesteld. Kijk even of Jorien toevallig weet of dat inderdaad zo is. Laat Jorien binnenkomen. Kom maar. Ja, Antje Dierten en D66 is natuurlijk heel consequent geweest in het benadrukken dat die sociale zekerheid en het echt verbeterd moet worden. En dat er duidelijk inderdaad moet worden gekozen voor armoedebestrijding. En dat je dus nadrukkelijker ook moet kijken naar het sociale zekerheidsstelsel. Wat is er nou een taak van het eiland? Wat wordt door Nederland bepaald? En hoe zorg je dat in ieder geval actief wordt aangepakt, zodat die omstandigheden waar die beller net dus die lijn zullen jullie ook volgen? Buitenaf wordt dat eigenlijk veroorzaakt. Dan moet je dus aan kunnen pakken. En een werkloosheidsuitkering is denk ik in ieder geval zoiets wat een standaard is in Nederland. En waarvan we in ieder geval met D66 eigenlijk al zeggen dat je daar op moet versterken. En dat je ook moet oppassen dat degene die, afhankelijk van welke contractvorm dat je hebt, dat je daar wel of geen aanspraak aan op kunt maken. Dus wat mij betreft zou zo'n commitment passen in de lijn van de afgelopen jaren, waar Antje Dierten ook al voor heeft gepleit. En wat mij betreft gaat het nog een tandje intensiever. Want ik denk dat de kwetsbaarheden die niet alleen maar door die omstandigheden rond de verandering van de economie, maar ook door de pandemie, zie je dat deze zaken echt aan het oppervlakte komen. En er moet hard aan worden gewerkt. Want dat betekent wel dat je een stem moet hebben. En dat je als een pitbull vast moet bijten in deze vraagstukken. Want het kan snel zijn dat je het vergeet. Hè? En dat is altijd een kwestie van vechten om aandacht. Precies. En soms kan de Tweede Kamer erop neerkomen dat de aandacht uitgaat naar wat er in de hoofdstad of in Rotterdam of in een Texel misschien gebeurt. Dus wat dat betreft vind ik, blijf ik zeggen, een Caribische kandidaat. Jan zei het ook net, is absoluut een noodzaak.
Wij zullen zeker terugkomen naar jullie twee na de verkiezingen met een debatje met onze lokale vertegenwoordigers. Ik ben zeer erkentelijk dat jullie tijd hebben genomen om te geven. Ik geef jullie nu allebei de tijd om de bevolking toe te spreken. Waarom moeten ze op Jorien stemmen en waarom moeten ze op Jan stemmen? Nou, ik ben een paar keer Bonaire geweest. Ik heb nog altijd met ze gesproken. En als ze echt vinden dat ik de beste ben, dan moeten ze natuurlijk vooral op mij stemmen. Dat vind ik hartstikke leuk. Lijst 4, nummer 4. Ik vind het ook hartstikke leuk als mensen op Jorien stemmen. Want het zou wel mooi zijn als we een Antilliaans Kamerlid erbij hebben. En die willen we ook graag in de Tweede Kamer hebben. Maar ga vooral inderdaad stemmen. Want ik gaf net als voorbeeld dat Bonaireanen in de Eerste Kamer het verschil hebben gemaakt. Het zou natuurlijk wel fantastisch zijn. Vind ik in ieder geval als D66 net een extra zetel heeft gekregen. Doordat er op Bonaire nog genoeg mensen gestemd hebben. Waardoor we dan later op die avond toch die zetel zien schuiven. Want de stembureaus blijven op Bonaire natuurlijk een stukje langer open dan in Europees Nederland. Ja, zou dat niet een geweldig verhaal zijn? En iedereen heeft kunnen zien dat het programma van D66 over Bonaire, Sint-Eustatius, Saba en de andere eilanden verderweg het meest uitgebreid is. Dat er veel ideeën zijn om niet alleen geld te investeren, maar ook te zorgen dat we meer uitwisseling hebben. Van studenten, voor de horeca. En dat we zorgen dat we de economie weer sneller kunnen openen. Want daarvoor willen we ook die vaccinatiebewijzen gaan inzetten. En ik denk met name voor een eiland dat afhankelijk is van het toerisme. Dat is Bonaire natuurlijk. Dat het zo ontzettend belangrijk is dat toeristen ook weer kunnen gaan komen. En dan niet alleen de jongeren die de maatregelen ontsnappen. En nu hier en daar voor onrust zorgen op Bonaire. Maar ook gewoon de toeristen die in de hotels die willen komen duiken. Dat het eiland weer echt open kan. En wat geld achterlaten. Daarvoor hebben die vaccinaties nodig, maar ook die vaccinatiebewijzen. Ook om de pandemie en de uitbraak nu op Bonaire onder controle te krijgen. Goed zo. Nou, Jorien, jij het laatste. Ja, het belangrijkste is ontzettend bedankt voor deze gelegenheid. En de rol van de media mogen we niet onderschatten als het gaat om het to whip up the vote, om het zo te zeggen. Dus de come out to vote boodschap vind ik als eerste belangrijk om mee te geven. Ik hoop echt dat Bonaire, net zoals inderdaad 4 jaar geleden, of misschien zelfs beter, naar buiten komt. En dat die stem inderdaad naar D66 gaat. Jan heeft al een aantal voorbeelden genoemd van waar wij ons onderscheiden. Ik ben ontzettend trots op de plek die ik heb gekregen, dat ik het team van D66 kon versterken. Ik breng de ervaring, ik breng een eerlijkheid, altijd een aandacht voor wat is rechtvaardig. En ik ben een persoon die heel duidelijk op zoek gaat naar het resultaat. En het resultaat wat ik meebreng is de ervaring, of nee, sorry, de kracht die ik meebreng is de ervaring en het hart van de Caribische eilanden. Dat breng ik echt in. En dat betekent dat ik zoek naar de mogelijkheden om niet alleen maar op basis van respect, op basis van gelijkwaardigheid, de positie van niet alleen Bonaireanen, maar alle Caribische inwoners binnen het Koninkrijk probeer te versterken. Dat betekent dat veel meer aandacht uitgaat naar onderwijs. En dan ben ik een interim minister geweest van onderwijs, ben ik secretaris-generaal geweest van het ministerie van Onderwijs, zodat inderdaad de jongere generatie in de best mogelijke positie komt om als bewoners op Bonaire en ook op de andere eilanden voor hun families in de toekomst ook te kunnen zorgen. Dat is een enorme uitdaging en als we als team Koninkrijk met Nederland ook echt gaan optreden als één team, is er veel meer mogelijk. Maar dat betekent dat je er hard voor moet knokken en dat je inderdaad op zoek moet gaan naar die allianties. Met wie gaan we samenwerken na de 17e om wat dat betreft te zorgen dat de Caribische eilanden echt in het middelpunt komen te staan binnen de Tweede Kamer. Nou, het middelpunt misschien niet altijd, maar in ieder geval goede aandacht krijgen voor onderwijskwesties, voor sociale zekerheidskwesties, voor diplomatie en de economische kansen en mogelijkheden die er gecreëerd zullen moeten worden. En niet in de minste plaats ook voor klimaat- en natuuraangelegenheden. Want Bonaire is natuurlijk gewoon, ik was er vorige week of 2 weken geleden weer, en dan zie je natuur schoon en het behoud daarvan blijft het bijzondere wat Bonaire heeft, het karakter. Ik was even in Rincon, dus dat cultureel erfgoed moet echt gekoesterd worden, want het is een gem en zo moet het ook blijven. En er zal echt dag in dag uit zal ik daar altijd maar heel erg stevig voor inzetten. In goed pavimento, Turcos bon y éxito. Ja, dankjewel. Dan zou ik zeggen dankie. Dankie. Dat was Jorien en Jan. Jan, dank je, hetzelfde. We komen terug bij jullie. Dank je. Ja.
Doei. Je zit daar met Jan Paternotte, Jorien Wuiter, die D66, nos entrevista. Abo, Sacafo, que vale a pena estar con un pensamiento para con Island. Mañana nos tiene Ramiro Richards, que nos pasó polista, pide para Benítez Jaluna. Dus mañana nos tiene Ramiro Richards. Danke, voor het Sean Jawe, die mañana, Joske. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otra poquita, no olvida con lo que bocinha, nunca, nunca, otra poquita, a mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante. Com a senhora vira voluntário de Princesa Wilhelmina Afonso Bonaire. Me atende anúncio na rádio, caminha com nanta busca voluntário, me rumanta também a chamar